ada holong mi nang holoki dua roha nungado di pado Tuhani. Tami matuhamu rajai na ibaho mapetang yang nalaho pabor haton ima beremudo burumuna tuba kesurun tuhata. Tanya kita puji-pujian hamuliat yang dipasah rohanami di bagasan mendogotot badokanmu kali di bata jahuba para sirohan sebuah mendatang di banu dita takah sudah dipakilaro kami tidak konon roham naratong maramo tidak yang kedua tapi kami alih Tuhan makai pasan marlongan anak roha di bagasan main kali Tuhan yang kormat nahan juga waktu romi yang mengumpul anak yang ada berbeda di bagasan Nah, mengalah pasipasi kabungan saripian nanti. Potong ada cuma ramusi, tong ini dope. Nah, satu keluarga pihak di luar kabur dari naik roh.
bagasan pesta sadagyon. Totong mahon mga orang tidak yang terlihat tidak itu sebagai pas perorahan bulahun ada tahun Tuhan di bata para seruhan semua. Kau mana kau jakon para rumah tangga ni biar nami di bagasan tukyon. Asa gabi rumah tangga narabangi huti jalan nabi panggitan tujuh belas. Tuhan di bata akhirah. Dia akan berlanjut do pe nona kaulan nami totong do pe akahaton nami dua depan ata ho mana pasti pokoni di bagasan akhir orang roham makon nak rohai di hamis lagi kalau sana gudang do hami Tuhan mara do pokok do hami mani bil sedana hasil Tuhan jumur orang si hamis yang salut hadisan nami asa utama hami hasahatan inasa pas-pasun mau lihat marohan nami Pucina sarhanami hocan akar yare na kubulusan titikion manotong may sa hatro di saliniring na bagasan Kristus Yesus Tuhan nami tangi ang Panginoon nami. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan,
Udul Mahal. Pasonana dorong sonaso kita tapawama acara namarong dijuluk tadi acara sifat kota halangan goyalu adongan dua kor sada sial huria Katolik Mujari dan menoli di acara nomor 10 Dungi sian huria HPP Seyuruson dan menoli di acara nomor 5 Bapak Budi Kajagama Ahohon di Bumano Mulalong handphone di Tangata Soni mo pengiluhan siya julo Tapadari marong pikirata Jumolo mahita Martangiang ibadah sarohat tadi Amin. Hiti-hiti guar ni bata aman dohot guar ni anak Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni ton di perbadia amin Jaburia Katolik Mujari Asa
Kita selalu na puso marami na namin minoroon juga sa Kristus Jesus. Kemudian dia dua sejauh menggolan dober linawati dober pasari nagabi na pasipay mo. Indra yang bulan dohok linawati guru pasari di Roma bulan ayat 12 sono makan lain taboto do sambut na lumanumpak tunadinggan diakan mamatulungiro kali di batang akan dizinuna sian tahinahian sabuk na hijaha lain taboto do sambut na lumanumpak tunadinggan diakan mamatulungiro kali di batang akan dizinuna sian tahinahian ma saham Mari suam dosa suge pada lanata mosomian betahe holong iroha ay holongi dosa suge pangaripunan ay patiki holanda saya holong hidongan mi diganu piki jala pada syarrohami parsan isian molo adong huram lobi masih golusan jala pada weratean namo somsian rohani masih amin aminan ma dalam masih tukolan ma masih jual
sari teoni. Sono dilo katan di bata tari mutu pardonga sari teoni. Nung dito pa di bata jom mana parjuri dan dilo sasa bawai bujung. Ani di bawah dosa anak parapuan naga bidongan na. Asarung dongan mula-mula untuk makokar pikiran. Lahu manglahun kau menirohan di bata. Ani gabut na mula kon nandungina. Ia soal na mainan na para kukos sari. Jara sonima nang harap na magbuat na sirami. Laos sonima nang Tuhan meneduan wayang parjolo mahamu panguli Indra na inggulan. Didokatan di batado asa saya horomamuna paglihutamunaw Son Kristus makaholongi buyay. Unang murah-murah umuruk dokap na sila. Laisian roha na torang mahamu magdungay na sila. Di bagasan asi dohot horong nasihat tukata mardonga dane dohot labas ni roha tung sangat mabayat kamu pardonga sari peoni ay jorong ni wakawi magiti-giti ngulumuna laos sonino nang hamu oroan linawati boro pasaribu songono to dilokatan tukata ganu parokuan nang magari pamului di bawah nadi songon pamului na tutuhanin kala ni bawai do ni pati utana songon Kristus kulo ni huyai naing matotong toman porman jala botor di bagasan dame doon labo ni roha lao mangalubi pagkalang muna ay ido na arga di juro ni debaka nang dihita jomma alani naman kung maawain Tuhan na dua jumur mapanguli si Indra Nainggolan. Naululo kamu makadamjok ko di jumur ni bala lo di huriyaon pagwa na siya niya siro ang nalo nalaho kadamjok ko pardonga sariteon lo sinawati buru pasaribon naululo kamu makaharongibana siya nasa kamu di bagasan parangin na badia uhut mengaju ibana di hagalion na nang saluhut kahurangan na jalan asotuma kaulah komu ibana manang dari konomu soal sinirang ni hamatian hamu surut sonima nang hamu oroan silinawati boro pasarimu nilirit ni si Indra Nainggolanon dabidongan saripena Naululo ang makahon iwana siya nasa kamu Uhud maparangyo parang nabadia Pahuwa inahalak Kristi kamu Naululo ang mga juhagayon na Di bagasan untuk do seri roha Jalan suatu pasiran kamu sosinirang minamatian surut Atau masih dehonatan siya rumahmu Pahuwa ni padamuna Beramak anak na Tuhan Yesus Kristus dohotol di perbadia doa umat do na pinadom ni debata dan jadi sirangon ni jolma. Amin. Jalo kamu makasu-pasu sian Tuhan debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotol di perbadia. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana bidahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasar on madamena tutod di munabi. Amen. Siya huria harga silurus di pasar huria tado at pasu-pasu kabugason Tuhan at ni huriata Indra Nainggolan dohot linawati buru pasaribu na jalo pasu-pasu kabugason hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 dohot hata si payo Alay tabotol sa luhuk na lumanumpak tunaling gadiak ka na marongyo hari dewata ak ka na zinuna siyang kahinahiyan rombuan ayat berduel pagita na masuk pagita resort HKBP resort di dalam pagita lamot yang simbolon ditandatangani o isa
mau lihat Abu Jimat atas yang PMD nomor 150 sia Mamukas. Ali bata amanami na di Banujang horo-horoan misal sili oleh meninggan dogot nasa ulibasa na maulius upasa tayo masya na lekonin kami pilihan namin ko sa ijalo negariwak na usus di jolong paso-paso may jalaramoti asa upahasya kami pilihanon pati bulhon harajawamu di tongatongan kuyam dogot di portibion buhay marohanan mahiti-hiti tobling asalam mutadahani kurang misile olehon mi Tuhani asalam girgir hami mandok maulihati tuho mahiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin rakmay tamlido di tangiang ali amanani na di balo hijab saya para jamu saya sa malumah bantong sa hijab leher matra saya nurul sapari saya sanami soman sanami indo matangku sa Tuhan una kami putih untuk pangutsunan panamaan siya ng pangako ay orang una harajaw doon tagugon amin asiniruhan itu hatta Jesus Kristus doon tolong niruhan di Dewata Ama doon parsauran itu di Purbaria nama dongani hamusal na amin. Shalom. Iyo
Upasahakma Kanai Tuho di gagasan Gorni Tuhan Yesus Kristus Sedanda mata hot mau Tiho Prabowo nasuja disirang Alsiako Sosinirang ni halaye kita tujuh lama Tepang ni asido orang ni bata Aku pedorok kemaduho Nasudah disirang alsian Sosinirang nanti Doa di hari Kamis di hari Rohamuna Ima dinamakan Robama Samasurun Kadua Saripion anak doa para mainani Hami Peto Mayare Mulai dari Wata oleh dengan kita selalu
Amang Raja Bonang Hasuton Dison ala di batu mudo songon uning-uningan asa paketa itu memuji pasangap perguarni itu hatta marhiti ular tersadarion ala memang pada nami ador songon ortor hami jumulu mahami mengidu jumulu mah amang pada nami alulu dawang tu di batas itu lusada mamang pada nabi dunga dia loko tu di batas itu lusada dison asa sudi mangolupon uhun manupah ulon tasadarion aloloda mama turaja naginokon ni Bonang Hasuton pada nabi dunga dia luluk kobe tua raja naliat naluluk loaing pe asa mulon naima dia katortor beda mama godang mula-mula nasa ulun itu marsok daulat lah tadi bata beda mau maaf tak sobai lau mahamu tu lihat purtibion barita kamu mabarita nauli tu salu nanti nopak asal mangaliat kami lihat panggabian parorasan beda godang liati Asimarohan itu atau masuk-masuk pada bata asa turung ang giat dihita sa luhuna dumoy madihamuna bonani raja ni Hasuton nami liak matutupang gabi parporasan kilaw to sa daryon inang takas na kaning majalo pasu-pasu perdonga sa ribion niya dinawang takas ng majalo pasu-pasu perdonga sa ribion niya nakota asimarohan itu ata Mama-suma hitung-hitungan ni keluarga ni anak kota asa si pangihutan on tujuan nare marhiti pas masukan di bata asa dohono masukan hatan ini tua-tua asa artia bonani hari si palsa ada bonani bulan dihamuna Bonang Hasuton tuwa tong aka anak nama Lomasari do boru na boy pangaluan betul sahat masuk sama tubuhnya di 300 tohumai di rodang di bulan nunga sahat majalah pas-pas perdama serikal anak kota lilim mahita mangulu gabi jala oras ketok ma diramoti tuan soni masin kami Paulati ma dihamuna amang pendeta namin suwak soni ng Pangulan Huriat Gereja KBP Sungai Lurus di naong dibuka muna ulaw di bagas sadaryo tiur jala manangin di bata di sapong mapasu-pasunay terlumubi itu ya nakota iman na majalo pasu-pasu palungan sa ripeo di bagas sadaryo mula tigurang masinol namin tuha muna ama namin ina namin sudi ruas ni Gereja KBP Sungai Lurus amang
parhalo na namin amang pendeta namin malutumpe alhun ubas hatta mi ay netiyo las maruhane amang pendeta sudido parhalay do rado akenata mo borui Dison di pasata mo mul na tiyo pasok buwas nami. Kami be mauliati madoro nami dia muna. Saya kita baik Tuhan ma akaragam di pasu-pasu marhiti aka ulan naringgan ulan nauli tujulan narion. Asa dohorong masongon hata ni dua-dua. Arirang nama harto nyaga tajutongan irbian. Oras mahami parhalado nang huriatan nama jalo kita betuha tamari hamuna na mga lian. Madino. Jadi semua ako na hasutong. Ujungi. Asa ta ujungi. Iya. Amang pa din namin. Dinang simpul di buka huriata. Ulo senaryon. Asa tinangin na multiyo binatubanwatan. Pwede mo mga kodang si Titoy. Mas padung matuwa sa atak.